Dobrodošli na serijal Excel rešenja. Pored zadataka i praktičnih primjera iz klasičnog Excela, imat ćemo zadatke i praktične primjere iz oblasti Power Pivota, Power Query-a, makroa i VBA programiranja. Možete uskoro očekivati i nove serijale Power BI rešenja, SQL rešenja i Microsoft Access rešenja. Možete i vi da učestvujete u kreiranju zadataka, tako što ćete u opisu ovog videa moći da pogledate detaljno uputstvo kako možete poslati vaše zadatke, da ih mi snimimo i ovde prikažemo. Naša današnja tema je rad sa obračunom broja dana i broja radnih dana između dva datuma i rad sa satnicama, odnosno zarada po satu na osnovu određenog broja sati rada. Da bi razumeli kako funkcioniše i jedan i drugi koncept, moramo da krenemo od početka, a to je da naučimo na koji način u stvari Excel radi sa datumima. Na koji način on može da radi matematiku sa datumima. Vi ste primetili da kada unesete datum u određenu ćeliju, da on ode u desni ugao ćelije isto kao kada unesete broj. I to jeste tajna. Excel u stvari datume gleda kao brojeve. Mi ih na ekranu vidimo kao datume, a on ih vidi kao brojeve. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, ako su datumi brojevi, odakle to počinje? Koji je to datum broj 1? Pa datum broj 1 je 1. januar 1900. godine. Evo sada ćete vidjeti kako to otprilike izgleda. Ja ću ovdje recimo u ćeliji H2 uneti taj datum 1.1.1900. I vidite, on je to ostavio u skraćene varijante. Evo možemo da formatiramo drugačije, da se vidi to bolje. Evo ovako možemo recimo ovako da napravimo. 1. januar 1900. godine. Sad ovako ćemo, da bi vidjeli da je to u stvari datum broj 1. Ja ću ovo sada prebaciti i u kolonu I, ali ću u koloni I staviti da bude numerički format. Biće number sa 0 decimala i evo vidite, to je datum broj 1. Sad ćemo mi malo da pomerimo ove datume prema napred. Evo ovako, vidite 1., 2., 3., 4., 5. da vidimo mi ove naše brojeve. Evo, znači 1. januar je datum broj 1, 1. januar 1900. godine. Hajde baš da vidimo koji je današnji datum, koji je to datum po redu od 1. januara 1900. godine. Za današnji datum najlakši način je da u ćeliju ukucate funkciju today. Funkcija today nema argumente, ali kao i svaka funkcija u Excelu, posle imena funkcije mora biti nešto u zagradama, s tim što za funkciju today vi stavite prazne zagrade. Znači zagrade moraju postojati, ali u njima nema ništa. Tako da ja samo treba da zatvorim zagradu i evo ga 28.3.2025. Pa ćemo sad ovako, ajde da prebacimo formulu ovamo. Ovo ćemo obrisati i evo ga. Znači 28. mart 2025. je broj dana 45.744. To znači da, rekli smo, svaki datum ima svoj broj. I sada, ako mi hoćemo da ubacimo neki raspon datuma i između ta dva datuma da izračunamo koliko je prošlo stvarno dana, naš zadatak je vrlo jednostavan. Potrebno je samo od krajnjeg datuma oduzeti početni datum. Evo recimo stavit ćemo na primjer datum 20. april. Ako upisujete datum iz tekuće godine, dovoljno je samo datum i mesec. I recimo stavit ćemo do, na primjer, 6. maja. I ako hoćemo da vidimo koliko je to dana, mi ćemo jednostavno oduzeti krajnji datum minus početni datum. I dobijamo da je prošlo 16 dana, ukupno neradnih 16 dana. Međutim, ono što je vrlo interesantno za sve nas, posebno kada recimo hoćemo da uzimamo godišnje odmore, da vidimo koliko je između dva datuma prošlo radnih dana. To je naravno ne samo bitno nama, nego i našim kolegama koji rade u finansijama određenih firmi, gde treba da nam obračunaju koliko smo potrošili radnih dana našeg godišnjeg odmora.
Pa da vidimo kako ćemo sada to dobiti. Da bi to dobili precizno, potrebno je u jednom radnom listu, odnosno bilo gde u vašem fajlu, da napravite jednu tabelu gde uvodite praznične dane za tekuću godinu. Evo ja ću ovde otvoriti ovaj radni list gde imamo za 2025. godinu. Evo su datumi, evo su nazivi državnih praznika. Naravno, neko bi rekao, pa dobro, znamo da kad je Nova godina, znamo kad je praznik rada i tako dalje, međutim neki praznici, posebno verski, kao što su Vaskrs i neki drugi, oni nemaju iste datume svake godine, tako da ako hoćete precizno da uradite, potrebno je da za svaku godinu napravite ovakvu jednu tabelu. Naravno, ona je slična kao tabela iz prethodnih godina, samo treba za te verske praznike promeniti datume. Evo ovdje imamo jedan set tih datuma za ovu godinu. Ovdje imate i neke praznike zavisnosti od religije koji se treba pridodati ovom ovdje nizu. Znači, ako je potrebno, pridodat ćete neki od ovih datuma ovom ovdje nizu. Bitno je samo kad ih pridodajete da ne pravite razmak između, nego da prilepite odmah uz ove ovdje datume ili umesto nekog od njih. Bitno je samo znači da bude kontinuiran niz. I onda imamo ovdje niz tih datuma koji će biti praznični dani. E sad, funkciju koju ću vam pokazati, ona izbacuje iz liste dana sve vikende, znači subota i nedelje, i ove dane koje smo mi obeležili. Ako se recimo potrefi da su neki dani ovdje uneti, a već su subota ili nedelja, oni naravno neće biti dva put računati, nego samo jednom, tako da ne morate da brinete da u ovoj tabeli unosite samo dane koji su od ponedeljka do petka, bukvalno možete slobodno sve praznične dane, bez obzira da li obuhvataju vikende ili ne, možete slobodno uneti u ovu tabelu. I onda kako računamo broj radnih dana? Pa evo sad ćemo da vidimo. U pitanju je funkcija network days. Evo, network days. I sad tu imamo početni datum, krajni datum i ovo što piše holidays, to je ova naša tabela odavde koju ćemo mi selektovati. Znači šta ćemo da uradimo? Evo neka ostanu ova dva datuma, znači početni datum će biti ovaj, krajni datum će biti ovaj, ovdje ću staviti zarez. Znate da u zavisnosti od regiona računara neki put ide zarez, neki put ide tačka zarez. I onda ću dodam ovdje u ovaj radni list praznici i selektovat ću samo datume, znači opisi nisu bitni, i posle toga mogu da zatvorim zagradu. I kad pritisnem Enter, on kaže da ovdje imam 9 radnih dana. Hajde da proverimo baš da li je to dobro. Imajte u vidu da 20. april je već Vaskrs i 21. i plus imamo 1. i 2. maj, što su sva 4 su praznični dani. Ajde sad bi to da proverimo ovamo. Evo ovako ćemo da vidimo. Znači 20. i 21. svakako idemo u april, ovako. 20. i 21. su 20. je Uskrs, 21. Uskrs, znači 22., 24., 25., 26. to je 4 dana. 5, 6, 7, evo ga 1. maj, evo je subota, nedelja, i 8 i 9 do 6. maja. Znači, formula je tačna. To je ta funkcija network days, gde unosite početni datum, krajnji datum i iz tabele sa praznicima za tekuću godinu selektujete samo deo gde su uneti datum. Rekao sam, možete dodati i druge datume praznika. To je prvi deo našeg današnjeg zadatka. Drugi deo je da vidimo kako se računa zarada po satu. To ljudi koji recimo su angažovani da zarade po satu na nekom kraćem periodu, nekoliko dana ili čak u toku jednog dana, neka predavanja, seminari ili neka druga vrsta posla koji ima određeni broj sati, ili ako su kompanije u pitanju koji zaposleni dobijaju zarade po satu, ovo isto može da vam bude od koristi. Evo da vidimo jednu situaciju. Evo ovdje imamo u koloni A u formatu, ali pazite dobro, u formatu sati i minuta imate koliko je neka osoba radila. U koloni B imamo zaradu po satu.
Sad treba da izračunamo ukupno koliko je ta osoba zaradila. Matematika deluje vrlo jednostavno, kaže pa dobro, samo ću pomnožiti vreme koliko je neko radio puta zarada po satu. Ali sad moramo da pazimo o jednoj jako bitnoj stvari. Excel, kao što se vidi u onom prethodnom delu, svaki datum računa kao jedan broj, znači datum broj 1, broj 2, datum broj 10.000, 20.000, 40.000. I osnovna jedinica za merenje vremena u Excelu je jedan dan. To je jako bitna stvar kada hoćete da rešavate ovakav zadatak. Znači, ponavljam, osnovna jedinica za merenje vremena u Excelu je jedan dan. Ajde mi da probamo da izračunamo na najprostiji mogući način. Stavit ćemo ovde jednako, pomnožit ćemo broj sati, ponavljam, ovde su podaci uneti u formatu sati i minuti, puta zarada po satu, i kada pritisnemo Enter, ovde dobijemo broj koji nismo očekivali. Pazite, neko je radio 5 sati, treba da bude plaćen $10 po satu, a ovde izađe da je on zaradio svega $2. Sad pazite jednu jako bitnu stvar. Vraćamo se na ono od pred nekoliko minuta. Osnovna jedinica za merenje vremena u Excelu je jedan dan. Što će reći 24 sata je u stvari jedan dan. A ovde imamo svega 5 sati. Znači to je manje od 1/4 dana. Manje od 1/4 od jedinice. Znači 0,20 nešto upravo već liči na ovaj ovde broj. Kako sada mi na najjednostavniji mogući način da to pretvorimo u pravi rezultat? Naravno da mi očekujemo da će ovde da se pojavi $50. Kako to da postignemo? Sad ću vas naučiti jedan trik koji će vam to omogućiti vrlo lako. Kada imate takvu situaciju i treba da na neki način uradite kombinaciju računanja između datumsko-vremenskih podataka i pravih brojeva, jer novčani iznosi su pravi brojevi, onda morate da uradite u okviru vaše matematike još korigovanje sa određenim koeficijentom. Kako? Pa, gledate u ovom slučaju ove prave brojeve na kom su nivou. Znači, ovo su zarade po satu. Šta sad razmišljate? Ja moram da to svedem na osnovnu jedinicu na jedan dan. Kako ću ja sat da dovedem na nivo dana? Ili, da vam postavim drugačije pitanje, koliko puta treba da se poveća jedan sat da bi ja dobio jedan dan? Definitivno, od jednog sata do jednog dana treba pomnožiti puta 24, jer to je odnos između te dve jedinice. Šta onda ja uradim? U moju matematiku samo pridodam koeficijent koji pretvara od jedinice i zadatka u onu osnovnu jedinicu. Znači, moram povećati puta 24 da bi od jednog sata dobio jedan dan. I ovdje ću samo staviti puta 24 i pogledajte formulu i pogledajte rezultat. Sada je sve tačno, možemo da prekopiramo rezultate do kraja. Da se desilo da su u koloni B zarade po danu, rate per day, na primjer, onda bi ova naša matematika bila potpuno tačna bez ikakvog koeficijenta. Bilo bi dovoljno samo pomnožiti vreme puta satnica, odnosno dnevnica u tom slučaju, tako? I dobili bi odmah tačan rezultat. Međutim, ovo je namerno ubačen primjer koji je u praksi mnogo češći i realniji, jer se u mnogim zemljama zarade računaju po radnim satima i onda da bi dobili tačan rezultat vi morate zaradu koja je, da kažemo, dobijena onom sirovom formulom korigovati još sa puta 24. Sad, da ovde nije bilo uneto u formatu sati minuti, nego da je bilo uneto u formatu običnog broja, recimo, ne znam, da je pisalo 6, na primer, 6 sati, onda bi bilo dovoljno samo pomnožiti. Ali pošto je ovo u formatu sati minuti, onda morate da ubacite puta 24. Zašto je ovo daleko preciznije?
pa zato što je ono bi morali recimo da stavite 7,15, neko bi morao da preračunava, na primjer, matematički, pa da kaže to je, čekaj, to je 15 minuta i 1/4 sata, ako hoću da mi to bude pravi broj, mora piše 7,25. 4,45, to je 3/4 sata, mora piše 4,75. Znači, to možda bude nezgodno, pogotovo recimo ako se kompjuterski evidentiraju ova vremena, pa da nije onako tako da kažemo okruglo, kao što sad ovde deluje, nego ne znam, piše 8 sati i 23 minuta, onda je to nezgodno preračunavati. Može naravno sve da se to odradi, ali ovako mnogo lakše. Ako recimo dobijate iz nekog softvera podatke o vremenu određenom koje je provedeno na radu, onda ćete najlakše dobiti na ovaj način. Jednostavno te podatke koji su formatirani kao sati i minuti, pomnožite puta zarada po satu i još puta 24 i dobit ćete pravu zaradu koja je ta neka osoba ostvarila za određeni broj sati koliko je radila. To bi bilo sve za danas. Pogledajte i ove naše ostale videe, možete i sami predlagati naredne zadatke, a mi se vidimo uskoro.